oh, Ghana Blasters, yeah, no, you Ghana Blasters, yeah, so tree, baby, I could be a Yamika, yeah, baby, I could be a Yamika, yeah, more, baby, I could be a Yamika, yeah, baby, I could be a Yamika, yeah. Yenny, Ghana forward near, Yenny, support to it, Yenny, oh, Ghana Blasters, yeah, Yenny, your voice, baby, I my akape no give us akape no yet the baby I go be radika yawo esure baby I go be anyamika yawo kasura sweet baby I go be anyamika yawo esure baby hey oh Ghana Blasters yeah na yenny Ghana Blasters yeah na yenny Amarama wonye antu asamanya sisibo adu prince ni yenny oh Ghana Blasters yeah na yenny Ghana Blasters yeah na yenny yesuro shishi baby ya ko bia radika ya yesu baby ya mawo baby ya ko bia radika ya Ghana maya nyinara ya mro ya trumpet Grace Ashley ahofedua edin na nkasa na ye Grace Ashley ena Ghana fo a ye pe ye bibia short nti ye ni Grace Ashley obaya wo hofe too much. Thank you too much. There be ahofe no ho eboroso ebusan fo me bo a ne hofe dodo wo hwe ne hwene na wo hwe nani na wo hwe nani mu dua na wo sa behwe na no kra ka ho asmo ma afna na wo show by your skin papa bi na wo show by your voice na wo buy obaya adenti na nyakopa ma voice the dead desrum ko say na dia se Ghana Blasters nko era de bia yam fankayo adenti ya obaya eti for me chiamo ebi a wo hwe me free bia e bi sa for abro nko a me chiamo nyame show enyumre experiences in life also and I away as someone we ha anya bibia se e Ghana Blasters correct ai season we e season a enim se e football season anything no anya se my man say Blasters nko ana me pese de kai me na mum no anytime je pop Blasters no esanse ma di akira nti se me da hokra na I twetwe me okay ase sorry na koye bibi this year crowd there just say me ni baby free buy wow because one is the crab bar if you phone so ya manye biem ni depend and ade na wo mu you can't do it and nyame nim se wo eduru ne ade a
kasa so mu no wase enti say oha e blaster na na support obaya nyame nshira woni wa bedi echirefo nyina in fact mo bo adwuma na Ghana ha na etoda na pese ye be support ye ho ye na nkasa bedie ofrudua pade nka ye piano in fact wo se abasobode asurunku bi a esese Ghana ha ye de mawa ewiase nyina ebi ensida esanse wa ye oh my Ghana wa ye bi ama black stars kire se ye ti nwom na kese time na be so bia yes wo ba ya ye mo bi e one ye bodi eti na kese ha yankopon on shira penifo a motie echi nyina na dada ka edi ba wa ha o tibi mama di mama mama di mama dada ka edi ba enka we papa wa ha kon suti what my sister nchai oh nyamishra o na mpamcho nyamishra mu nyina wate oba emema no mo fa too much emma no so de abrofo emema na form mo na mo mema ne de wo hwa benya asem ha porta pon o mo fa dodo kaba den she wu cry say this year mema kuku wa na ti akuku drofo si na oni mo into mo emo Ghana me da say em say me to wan kasa no say obi a wo follow me pa no me buy no em say the type of music na me ye no entina me me man na oh okay ana me back nyina and now sha nje ba ko ni ya ko di America ndi omuda ho na me nam over 25 years ago me omo an nam enti it started 25 years ago yeah it's okay kakra it's okay me because and is it because o makoye emema na koye bebrewum anase because ene ema agudie anameka se mema ni bi agudie kura no yentimi eni nchebe 1 year 2 years kura o wow and so we dey many omo ananti acheye a omo be ti se me masua me fie be dan ade ti ananti ache and through that me what Ghana Citizen Supporters Union of Ghana okay ya do so pa na am say ensuo no ena ade we ni anhyeda anya ne say ye hyeda aye ena un say eba impromptu aha enkra no ebi mu fifiri kofori bia ne akosombo ohwe tama omode abe westia ne emema yo mugu achiro che say omo wa ho fama sa emba say wo mu do nipa sa eba say Ghana eniema etoda bi okra me ni wo mo atimi organize na behalf enti in fact me de memma na ntie de eya me fe eya me de sanse me ni memma mitimi ya kro mitimi no matter stand your motie mitimi ba form eni omo ye pe aya na emma no wo me pese me ko me experience e wo ma memma na side de unu bi pe omo na mo just o we say me ni jempi ena ma sante o chiro no me ni omo nyina enam just say me de me ni memma nenam